malamnya yaitu bertanya tak pegat acara memperingati hari lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi segala kita mulai daripada acara yaitu kita baca Raja Selawat, sejenak lundang di hadapan orang Himamandung. Yang pertama sekali dong nak sampaikan yang bahwa salah satu nikmat yang paling raya kepada gedanyo adalah gepelahi li Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad di atas permukaan bumi. Karena di antara heboh nikmat yang paling raya, di antara heboh rahmat yang paling raya, termasuk salah satu adalah gepelahi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat pantas legetanya selalu dan memperingati hari kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena bangsa Arab sesudah anali Nabi Ismail alaihi salam dari Tuhan, urang kaya-kaya, urang jarang-jarang, urang tega-tega, urang hamun lagi seolah-olah anak ada depu wapi agak jauh. Dan watai akhir damun kepegahli Nabi Islamnya lagi nyanci, lagi fun kepumulai watai bantruh garib, watai akhir damun gari sama dengan tanyo di puronyo karena kepunan lagi jahiliyah jamun ci urang kaya-kaya, urang jarang-jarang, tapi Tuhan lehan itu rili. Dimana bahaya jahilnya cukup berat bahaya, sehingga salah sabuh daripada nambuh golongan urang damang neraka kepegahli Rasul yang keput adalah yaitu manusia-manusia biasa yang mereka masuk neraka adalah disebabkan jahil. Makna jahil putra kan hana cara, tapi hana ilmu, yang dengan ilmu tersebut mereka tahu siapa Allah Ta'ala. Dengan ilmu tersebut mereka tahu siapa, apa tugas gedanya udip di alam dunia. Sampo horonyo seluruh penduduk dunia gede mandum-mandum menghadap wate gedanya sembahyang. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah, yang adalah tujuan getanyo daku mulia yaitu urolahi baginda Rasul dan peringati urolahi baginda Rasul, karena Rasulullah yang diutus oleh Allah ada permukaan bumonyo cukup le jasa kepada getanyo. Seandainya kita bayang malamnya dekudi Rasulullah bawa tenyan hana tamporonyo sang tanyo belum taturi Tuhan, tamporonyo sang lam rumah 20 buah berhala, tamporonyo sang berangkapat tempat ibadah yang le berhala mandu kamu pakai sampai keroro cuman berkat keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga atranyan mandum hanali didominasi dunianya oleh Islam. Dunia yang tanya udipnya hongan tanya rata-rata Islam mandum bagus karena berkat perjuangan Rasul. Rasul pun memada takkan duri mentang-mentang hana ada sembahyang. Sebaliknya kitanya udah sembahyang pun memada ada rukuk sujud hana ilmai. Jawabannya. Tapi sunnah Rasul adalah kitanya mengikuti sunnahnya. Salah satu sunnah Rasul adalah beribadah kepada Allah. Maka kitanya mulai daripada yang ubud dan fokus udip dalam dunia menuntut ilmu, buku menuntut ilmu, supaya nak tatim tu cara sembahyang yang lebih penting. Untuk itu risau Allah Ta'ala. Untuk datepu oleh kitanya tugas yang harus kitanya kerjakan kepada Allah udip di dalam dunianya.
dan mangat tinggal teli katanya seandainya sabo saat lung mati putra yang katanya kuo kedai ba Allah. Laporanku yang dah kuo ba Allah waktu katanya meninggal. Makanya adalah bentuk yang dipelajari, bentuk yang dipegah di Rasulullah dalam bentuk sunnah Nabi. Sehingga dipegah dalam sebuah hadis, yatbi'ul maiti hadir hati katanya tabayang namati sang-sang katanya mak malamnya berada di dalam Masjid Nabawi. Tiga katanya masing-masing adalah kuburan Rasulullah SAW. Tamleke Allah dengan berkat aja selawat yang kedua bacanya bergelembut hati dengan Allah, berkeputuk oleh Allah ubina bandung hajat katanya, berkepejuh katanya daripada bala mara bahaya, berkepinah katanya segala macam penyakit, dan berkeberi mudah Allah dalam rezeki katanya, dan yang utama berkeberi anak-anak katanya berjadikan yang soleh dan solehah. Amin. Astaghfirullahaladzim alladzi Allahumma salli wa sallim
وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد التائبين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الصائمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الصادقين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المتصدقين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الصابرين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الفاصلين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرشدين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرتشدين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الخائفين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الخاشعين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الخاضعين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الشافعين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المشفعين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المشفوعين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المادحين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأقربين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأنجبين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المعصومين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وذكر قال الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله مصطفى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فطفت بهم البدور مثل اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته يا رب العالمين واسترنا بذليل حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونظرته يا أرحم الراحمين اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وانزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم